Lawngtlai district at Cheng Fanute Pathum Khwai Kem Chin Tu Chu in Khan Pu Vanlalenmawia district and sessions judge Lawngtlai judicial district le special judge Bokso ni Boksuan Bokso ek Nwaya thiam lo chantira kumsom ni pakhat tang tu le Cheng sing khatchoi turin na shem kumsang ni somni pani August nilia chuan Lawngtlai district khopakhata nu pakhat chuan Lawngtlai police station a FIR thelutin amale afapa kumsom palimi chu apasal chuan kuthlak in avo thin ti asoya asoi zel dana chuan apasal hian afanu te pathum kumsom pani mi kumsom mi le kumsari mi te chu kumsang ni somni khan a khoi khem ti soin kumsang ni somni pani April tha a damdoi in a om hlanin alo khoi khem non le ti asoya police te chu atu langa malaturin angin ani ti chuan Lawngtlai police station a case zialu ni in kumtling lo pawngsual thu boy section 6 of Pokso Act le mi vo thu boy section 506 of IPC le kumsom poruk noi lam pawngsual thu boy section 376 clause 3 of IPC te zialu anita a thilthleng hi child welfare committee CWC Lawngtlai le special judge Pokso saiha te shiltel ngal ania thilti sol tu hi manni in victim tepo hi district civil hospital Lawngtlai a shroi ania medical officer chuan medical examination alo tingal boka section 164 CRPC mangin an thusoi record ani boka ti chuan an pa ber chu an pu ne section a te hian thil ati sol ngei nia hriat ani awangin court ma a achung thu rel tur a shroi anita ani Tuntrum case a hian victim te chui chua theina thil reng ming veng ming khoming le thil dangte thup vek angai awangin minglem kan ron vo chop dona mizo tong chon an mingmil pui kan lo vo pal hlau a hlau ma wangin sap ming vek kan ron pedon ani pa ber hi Devita kan ti anga nu ber hi Rebecca kan ti thung anga an fanu te pathum hi an upaddanin dotin Christy Maggie le NGE te kan ti don ani court chuan thilti sol tu chu an pu na te apom le pomlo azota apom lo thu in a changa ti chuan court chuan thu hre tu te a kota ani thu hre tu pakhat na pi Rebecca hi victim pathum te nu le thilti sol tu nu pui ania an nu pa hian kumsang ni pasaria anin neya David hi an chung ko ei zong tu ber ania asoi dan chuan victim zinga upaber Christy hi sangni som pakhat February ni soma apianga adot tu Maggie hi sangni som pathum July ni som pasaria apianga victim no pangber NG hi sangni som panga June ni som panga apiang bok ani victim upaber Christy hi kumthum mi lek ani lain apanen sex an manthu asoya anu hian mak ati hlea apasala hanzo chen chuan Christy chu alano pan ema wangin thil omse nei lo asoi mai ni in lo soi ve thunga April sangni somhnia chuan David le Rebecca te nu pa chu anin hniala David hian anupui hi khut athlaka ti chuan Rebecca chu anu le pa in lama tlanin kar ni vel awachama alo le le hnu chuan nikhat chu victim upaber dot Maggie le Christy te chu in hawin Maggie chuan a u chu apanin an mudun ti asoi chu avashepa mak ati ema Rebecca I chuan afanu Maggie chu azot chiangta ani chuan apa in a u amut puilai chu amit ngeya amu thu alo hrilta ti chuan Christy chu azot vele ani po chuan apa in amut pui thin thu alo hril vele ta ani Rebecca I chuan afa te chu anthil ti sola wangin meidila an tlak tur thu ashila heta hian Maggie le NG te chuan apa in amut pui thin thu soin anin pong ta ve ani April sangni somni pahnia chuan an nu pa chu anin haule ta Rebecca chu anu le pa in lama atlan le thlani vel awa oma alo le chuan afapa upaber chu adam lowa Lawngtlai in enkol turin Rebecca hian akalpuya kar khatvel an wachama in lama an no le chuan afa te hian apa in amut pui thu an lo hril le ta ani ti chuan Rebecca hian nula fel tak pakhat chu thilom zia hrilin engtiam malak chi nge ti in aberona chu nula chuan CWC lama kalpui turin thuron alo pe
tichuan afa te pathum chu CWC Lawngtlai a kalpuin CWC kai hroina hnuai hian Lawngtlai District Hospital a victim pathum te chu medical examination nei an nita a medical officer chuan pawngsual ngei an ni ti chu alo hrilta ani tichuan CWC ho tu tenen chuan in ron khomin FIR an theluta police te hna chuan Christy Child Dedication Certificate le Megi le NG birth certificate te chu an thelut boka lelam ukil zona changin afa te pawngsual an ni thu hi April le June sangni somni pani khan shrema se August sangni somni pania FIR a thelu chau ti chu apoma apasal nen anin thena wangin dotin apasal chu apu ani mayem ti chu pha in apasal nen anin then lo thu asoibok ani thushetu panhina victim zinga upaber Christy hi sangni som pakhata apianga David chu apa ani thu asoya tuna hian Paul thum azirmeka Lawngtlaya home pakhata a unaw te pani Megi le NG tenen anom mek thu asoya an unaw hi an vain som ania ama hi upat lama parukna ania an unaw zinga hian anu famasa pali te po chhiartel anni asoidan chuan apa hian voi engemazat amut puya apa ser amu thute apa hian sex aman pui ngeya na ati thute asoya thil thlen hun hi zan ni in anu lepa in hawanga anu ombo hlan ani thu asoya apa chuan he thil hi tuma hrillo tura vawin asoi chuak ani vai chuan tha avo thu asoi bokani apa hian anu hi avothina chemte ten tha atum thina anu hnena hian apa in amut pui thin thu asoya ti chuan anu chuan police hnena ashil ti soin apa in amut pui hnung ber chu anu le a u te Lawngtlaya damdo in anom hlana thil thleng ani thu asoi bokani voi khat chu anaw Megi nen anin hawa anaw chuan apa nen an mut dun thu chu anu hnena asoi tur thu soin anaw chuan anu chu ashilta ani atia lelam ukil zona zana athim emawangin apa ser chu amulo tite a unaw ten apa in amut pui ti an threlo tite anu in bialpa anei tite homa enkol tu ten soitura an thrilang ang asoi tite le apa in apong solo tite chu avain apom lovek ani thushatu pathumna hi victim upaberdot Megi ania Paul thum azirmeka asoidan chuan apa hian voi engemazat sex aman puya thil thlen hun hi anu omlo hlan ni in chuna te zana te ani thu asoya apa hian soi chuak mi lo turin le asoi chho vai chuan atha tur thu in avo ti asoi bok ani lelam ukil zona apa chu ni tinin achuak ti te anu in soi turanga ashila asoi ti te apa in apong sualo ti te chu apom lowa thushatu palina hi victim no pangber NG ania Paul khat zirlai ania asoidan chuan a unaw ten TV an en hlanin apa hian khoma sex aman puya na ati hle ti asoya thil thlenlai hian anu a omlo ti asoibok lelam ukil zona apa in apong sual ti chu anu in soitura ati awanga soyani ti te apa in apong sual lo ti te apa in sex aman puilo ti te apa in a unaw nu te pani sex aman puilo ti te chu avain apom lo vek bok ani thushatu pangana hi District Child Protection Unit Lawngtlaya Protection Officer ania ani hian victim te hi Lawngtlai Police Station a shroin case ayo hnena an baptisma certificate le birth certificate original te a theluta a photocopy chu case record da in original certificate chu alale le ti asoya thushatu pasare na hi Lawngtlai District Hospital a medical officer ania victim pathum te hi meiche police in abula aron shroin medical examination alotia abula anu soidan chuan afa te hi anin hawa heta tang hian apa in afa te amut pui thin ti chu an soi choka ti chuan afa te chu amal malin azot fiata a ta chuan afa te pathum chu apa hian voitam tak sex alo man pui thin ti a hriat chho thu asoya medical officer chuan victim te pathum hi endikin an pathum hian an haimen chu a thler veka a thlerna hi a reito in a tharlam lo vek ania an haimen thler ti lo chu an serbul vela liamdang mu ani lo thung ani thushatu pakona hi case IO ania meiche police officer anom lo awangin case hi akuta da ania korta thelu ani ma a case chin felngai omzong zong te chu ani hian akhai khomvek ani
Sarkar ukil chuan thuhretu te thusawi atang chuan thil tisawl tu hian afa te chuwawin apawng sual thin ti a chianga hei wang hian 506 IPC le Section 6 of Pokso Act a hian shem thei nge ani ti asoya lelam ukil ro chuan heng section pahnia te hian thil tisawl tu hi athiam lo nge ti proof na a omlo ati thunga anupui hian thil thleng nia a hriat asoi hi April sangni somni April sangni somni pani le June sangni somni pani ania FIR athelu hi August sangni somni pani dai ani awangin apasal apu na hi thutling lo le phu chop ani atia sarkar ukile ro chon hete FIR the Lawngtlai ani awang hian thil atisol lo tina ani chong lowa pawngsual case a hian victim in pona hi court in aring zo ani chuan thil tisol tu thiam lo chantir nan atling toka tuntrum case a po hian victim pathum te in pon na hi atir atanga atop thlengin a in mil veka hei wang hian arin tlak ani atipoka thil tisol tu chu court ma a thiam thu soi hun pek ani a afa te pathum Christy Maggie le NG te chu apong solowa anupui hian tuidang tlanga le korthin denga bial padanga nei ti chu apasal masazokin ashil thu asoya anupui famasa meichia pakhat po in hei hi ashiat pui ti soin anupui hi Lawngtlai le vasei kaya te aphalna lalawa kalin abial pa tenen anva in muthina make up le tlereu dang telein asum tho chosa amanzo vek thin thu asoi boka anupui hian ama thenin midang nei atuma hei wang hian dota apasal chu puin case asiam ti asoyani court chuan uluk takin thil thlendan le thuhretu te thusoi chu athira lelam ukil te thusoi po uluk takin a en boka thil tisol tu hian afa te pathum hi anu omlo hlanin apong sual ngei ti chu pomin Section 6 of Pokso Act chuan thiam lo achantir ta a e mai baka hian afa te hian an soi chuak ani chuan ti hluma avo ngei bok ti chu apom boka e wang hian 506 IPC a thiam lo achantir ta bok ani ti chuan court chuan thil tisol tu chu Section 6 of Pokso Act chuan kumsom ni lungin tang turin a shema Section 506 of IPC chuan kumkhat lungin tang turin a shem boka heng shemna pahni te hi asanga chhiar tur consecutive ani don ani ti chuan case chu ti to ani ta ani